Hei All India Radio Aizawl ani Chanchinthar chiar tu silin sang puya ram chung hun sang sang COVID-19 trikain pun chole ta ka wangin nga thatu te film khur tur le hridan na lakim turin kan ngen chewa kum som panga le som pretin kar ti amin midang te po hridan na anlak the nan pui thinang che COVID-19 che thar omicron chu boy puyom tak ani me ka wangin mai tum na vo midang nai lo kudle mai ti fai te lo ngai poi mo zelang cheu COVID-19 chung changa hria du nei le kai shona mamo tan rampum huwa helpline number bial pakhat pani pathum pako pasari pret bial pali parugle pakhat bial pasari panga baka mizoram tan pakhat bial pani te biak po thereng ani e tuna chon chanchin thalong e thak chun zomang un vaireng te joint vc shuai tu tele police ho tu ten vaireng te aitlang sipui zaw tlo in assam police ten camp sak antum ti anfin fia lungle covid-19 sample test na rt-pcr laboratory of winner tangkhan swab sample test ran ani Meghalaya Assam Ramri Boy Chungchanga Meghalaya Cabinet Zone Regional Committee Pathum Tarotna Apom Ramchunga COVID-19 Shikai Nuai Ni Singret Le Sang Ni Chong Mu Chuabel Ani Vaireng te Joint VC Shuai tu te le Police Ho tu ten Vaireng te Aitlang Si Pui Zaw Win Khan An Tlo A Hilai Huna Hian Tun Naya Assam Police ten Camp Sak Antum Ti An Fin Fia Puan to ongin Vaireng te Aitlang Si Pui Zaw Hian Vaireng te Mi Chung Ko Engma Zatin Lelet Le Huanan Neya Nimin tailam khan helai hmunen Assam Police te kalin camp siam antuma wangin anna thopo topsan turin an shrila he bakain pulal mon kema lelet en kol tu ten tham sak antum po sachun som tolo turin an lo hriat tir to bok ani Assam Police ten camp sak antum ti hriat ani awang hian voin khan vaireng te joint vc hruai tu tele police ho tu te chuan si pui zaw hi tho in pukhum tire leleta Assam Police te chuan camp siam antumani ti an fin fi a Assam Police te ro hmu turanam lova helai hmuna hian Nidanga po patrolling in Assam Police te hian antlo 40 lelet en call tu te chuan an no shil ani vaireng te joint vc hruai tu te chuan helai hmuna hian Assam Police 10 camp anon siam chuan lelet le huan nei tu chung ko panga velin an ram an chan don nin an soya he wang hian helai ram veng him tur hian thunei tu ten malak wat angai nia an hria thu an soi bok ani kho chaklama changa Mizoram dan nova kuvatol thin chu Kuvatol thin chu rang theang berti to padu thu chief minister puzoram thangan soi voina central weme hruai tu tenen anin komna he thui sen chief minister chuan kuvatol ruk chungchanga weme le sarkar tanrol tul thu soya central weme kuvatol chungchang zirchian akalpui mek chu lom omati thu soi boka malak dan tu rotna an nei huna thei to pa bo zui tulati chief minister chuan kuwa chungchang hen political party le NGO te po an tanrol tul thu soi bok ani Lungle Zotlang tourist lots of COVID-19 sample test na rt-pcr laboratory of Wena Khan swab sample test ranani a Lungle rt-pcr laboratory hinikum December ni samthum khan health minister Dr. Aizawl thanglin na honga health minister na honnu hian man tangkai the ngal mai turanga yan i line huneng mo chen enchin le photani a hun re tak khol enchin ani na chan hi rt-pcr mentor Negrim Silong te du dan ani thu health department thok te chuan an soi enchin result hi mentor Negrim inan pom hnuwa le ICMR in phalna pek hnuin Wena Khan ataka man tangkai tran anita ani Myanmar atanga ral tlan lunglei Aizawl khobula ommek te zinga COVID-19 positive mi paruk mu chu ani a Aizawl bul BRTF camp luya ommek Myanmar atanga ral tlan te tundin huna mi zanga chuang ni to in lo thlen bel tur hi alnat omnual don nia thu don ani Nimin Khan heng ral tlan te hi lunglei chief medical office atangin an campa COVID-19 test ani a mi zathum samsari test atangin mi paruk chu positive ti mu chu ani heng positive te hi tuna anom mek na camp chunga pindan pakhata khung ran ani a ni zan nama lo thlen bel tele midang la test lo te po test le thui tu mani thu steering committee for Myanmar hruai tu te chuan kan correspondent shila heti la hian an hrisel na din hun enfia sak an ni lo thu le damdo engma an nei lo thu SCM hruai tu te hian soin hemi konga hen department ho tu ten ro man na an siam thoi thei an base sei ti an soini Mizoram District 10 Khata Deputy Commissioner Teson Kol an nin hnuwa an hna an zom trana Serchip District Borsap Thar P Nazuk Kumar chuan hna zom hnuwa Voin Khan Serchip District MJA te komin Borsap chuan Chanchibumi te chu sarkar mit le beng ani angin district chunga thil thleng sar te chu in hriat tir tona chakzok am malak dan kong engkima nei ani theinan tho puya som ani MJA te nen thona thatak anlo nei to thin thu tele abikin
Ripuya wanga lockdown lai phei chuan mipui te tan na thataka an thok nia a hriat thu le lawm amati thua soi ani income ho na hen MJS Ersip district te chuan district chunga masona na tho sang sang te chu furwa tuitlak ma chakzoka tho ani theinan chanlak pui turin an soma zirlai no pangten zirna sang zok baka competitive exam an machon theina tur a chanlak pui tur tele district hospital dian ne changtung zok ane theina tur malak pui turin a som halani heti la hen champhai DCP Mere City Zolison an dulo thu champhai NGO sang sang chuan soin hemi chungchang hin voin khan saphet ko tar soima frisa an thu khoma champhai decision chhuak lo tura Mizoram sarkar an ngan na voin thlanga ti hlotlin alani lo wangin na zo konor zui ni se an ti ani Chief Minister Puzaram Thangovin voin khan Horticulture Development Board member te Chief Minister Pisa an thu khoma malak zel dan turin soi ho COVID-19 thrilenga wanga du anga malak thei lo awang har sana to te soim chuti chungchuan ke pen zel theina tura ti thei oma pianga te thei topa malak zui zel ni se an ti a Mizorama thale hlok thak taka thar thei rang rang horticulture product lo chhop chua to te clear hovin bung sang sanga target siam tan turte an soi ho ani Mame District Superintendent of Police SP Vinit Kumar chuan tlomai pol NGO tenen thona tha om theina nimin khan office a NGO hruai tut a koma Mamit SP chuan Mamit khopui le Mamit District chunga boruak ral monjok theina ne ru thei thil laka an filim theinan ral thuam tol thine drug zuar le tol ru an hriat te chu police ne na report hin turin le an report tu te chu an ni na thup sak an ni tur thu soi Mamit SP chuan Mamit District chunga dan e thupe ken ko konga thei to pan chu thu soin Mamit khopui chunga po chuna le zana patrolling an ne thin thu soin mi tu po har san nei chuan police station a engtik lai pon hriat tir turin a nge na police rui le chemoi lo na mani chuan ama hriat tir zel tur le action ala ma zel tur thu soi ani Mamit District a hian tundin hmuna police station panga le outpost pakhata oma heng te hi check gate te po tun haya thom that a chei thar mek ani Mamit District a hian police in delo na anasa hle a police om tur zat zani somni paliani line tuna hian za som thum pare chau an om ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puan ani Meghalaya le Assam ram le boy chung changa Meghalaya cabinet chuan regional committee pathum ta rotna chu apoma hei hi Assam sarkar rotna siam vetenen Union Home Minister hena naktu kai hian theloni ang voin tlai cabinet thukhom thutkhom ani hnuwa chief minister Conrad ke sangma chuan ramri boy ching fel tur hian manlai tanga thudik omsa mai ba ka mi puite ril ruwa an pom dan te a huam chunga om mi puite in huam na te chu state sarkar chu ngai poimo don ti asoya chief minister sangma chuan ramri che vela cheng nambil te chu ngai poimo an tul thu soin sarkar pan hi te chuan lelam state a cheng turin an nor luingot heilawati a regional committee te hian ramri boy chungchang mun ruka thingkang ko somthum paruk chu amuna an to vek thu soibok ani Assam le Meghalaya chief minister te hian naktu khia New Delhi a Union Home Minister an huanga state pani ten regional committee terot na chu za an pomani ti lan tirna an thelu don ani ram chunga COVID-19 shikai nuai ni singre le sang ni chuang mu chuabel ani tondin huna shivei enkol lai hi nuai som pare sing thum le sang khatan oma shivei nuai khat singre le sang le chuang enkol dam anom bel le a shivei enkol dam to zong hi vai bel che thum le nuai som nga panga chuang an oma hei za zela somko pathum point paret ani COVID-19 shithar Omicron ka himi sangre le zakwa somro pakhat mu chwa to ani bok heti lai hian vaccine dose viable cha somga pare le no somret pare chung pek to ni a darkar somni pelikal chungin dose no som seri paruk sing thum le sanga pek ani Chanchinthar cherti topna na tlang pui vaireng te joint VC hruai tu tele police how tu ten vaireng te ai tlang si pui zaw to in Assam police ten camp sak antum ti an fin fia lung leya COVID-19 sample test na RT-PCR laboratory a voin atang khan swab sample test chan ani Meghalaya le Assam ram ri boy chungchanga Meghalaya cabinet chuan regional committee pathum tarot na pom ram chunga COVID-19 shikai nuai ni singriat le sang ni chuang mu chwabel ani chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani